dore icyatumye kurinda kwari ukugira ngo uzumve ubutumwa urindigwe mu gakiza ubona amahoro witeze ariko aho guhindukira ngo ushaka uwiteka urusha gusaya no gukabya ingeso ariko aho guhindukira ngo ushaka uwiteka urusha gusaya no gukabya ingeso mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa dore ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje ntacyo ntakoze kuburira abanyabyaha banze kwihana dore ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje ntacyo twakora kuburira abanyabyaha banze kwihana we mbese torero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana aho muja mwibuka tuzatungurwa. Haleluya! Ndakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 24 5 mu Bagalatiya 24 dusoma nka 3 ariko ntabwo tuhatinda cyane. Biblia yavuze ngo abakristo Yesu babambye kamere niruba nirari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka tuje tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tutagira amahane. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 14. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 murongo wa 21. Yohana 14 kubera ko mfite Bibiliya y'Igiswahili kandi kubona bingoye turakoresha muri telefone. 14 Yohana 21. Haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, naje nzamukunda mwiyereke. Amen. Indirimbo ya Salomo, igice cya 2 umurongo wa 2. Salomo 2 umurongo wa 2 haravuga ngo kakarungu mu mahwa ni kumukunzi wanje ameze mu bakobwa, nk'umutapu wa mu biti byo mu ishamba wanje ameze mu bahungu. Nicaye mu gicucu cye nezerewe
cyane, amatunda ye arangyohera. Amen. Haleluya. Twongere duhese Imana icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Imana mwe kuko tubaye hano iwanyu. Naje nagize ibyishimo byinshi ngo ndabura aho mpera, byandenze cyane, ariko Imana ishimwe kuko tubaye hano. Pasiteri Rwakabuba arakoze, yakorogoshoye ubwonko bwanje, avuze ibintu byose mu izina birenze urugero. Imana iguha umugisha. Nubwo ntari nkwiriye mwami waransahuye, mbwira mwami waje ikintu cyatumye unkunda. Nubwo ntari nkwiriye mwami waransahuye, mbwira mwami waje ikintu cyatumye unkunda. Nubwo ntari nkwiriye mwami waransahuye, mbwira mwami waje ikintu cyatumye unkunda. Duhese Imana icyubahiro. Haleluya. Twongere duhese Imana icyubahiro. Haleluya. Imana iguhese umugisha cyane. Amazina nitwa Kirorwa Faustin, turitiranwa kandi twarabanye cyane. Ndashimira abayobozi, Imana ibaha umugisha. Tugeze hano mu Nairobi twavuganye na Pastor Alexis, niba babashe kuduhuza. Imana ibaheze umugisha kuko mwatwemereye kugira ngo tubane. Ndashimira abashumba tubanye, nimwe ababyeyi tuziranye kuva kera batureze. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ndabashimiye mwese, abo tuzi n'abo tutazi. Yesu abagire neza. Haleluya. Imana ibaheze umugisha abantu bose, abavandimwe twari kumwe kuwa kane ushize, Gasongo, Gapapa n'abandi bose twagiranye ibihe byiza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Pastor Nania, kuko iyo mubonye hari amateka menshi nzanibuka. Imana iguheze umugisha. Amen. Ndongera gushimira Imana kuba turi kumwe na Reverend Rwakabuba. Twembi tuza tunanirwa kuvuga ngo ba Reverend kubera ko tuziranye. Imana ishimwe. Yabayeho umushefu wanje, umuyobozi aranyobora ngo buce nanje mba umuyobozi we mbere kandi. Murumva ibyo bintu ukuntu bimeze? Umva uburyo Imana izihindura ibintu ikabikora. Yabaye umuyobozi wanje. Shimira Imana kuko Imana yamuhamagaye ikamukiza. Amen. Buriya yavuze ubuhamya, ariko hari ibintu bimwe yasize. Shetani yigeze kudukoresha ibintu biteye ubwoba bibi. Muri 1998 abibuka Uvira ifashwe muri RCD, badushinze kurinda inkomeri zose zari muri Uvira ngo tumare twiba imiti yose tuja kwimwa Kanyanga kwa Gorbo. Twembi imiti yose y'abarwayi tuja kwimwa Kanyanga. Abantu boshinga abarwayi, Satani ntari ko atari yagize, ariko Imana yari izi ko uyu musoza wa Reverend tuzaduhura nawe nkamubwira ngo siza wibuka kwa Gorbo amanyanga twakoze twembi, kandi ni wari chef. Ariko Imana yabivuze, numva ndanezerewe cyane. Imana ishimwe kuko yamutoranije kamuhamagara. Amen. Bwana asifiwe sana. Buriya abantu bagira uko bahamagawe n'uburyo Imana yabagize. Dutuye kuri Goma, yabivuze, reka naje mbivuge. Dusengera mu itorero ryitwa Kingdom Gospel Church. Niryo dushumze tuyoboye. Imana yaduhereye umugisha. N'umugabo wubatse, mfite umudamu umwe n'abana 8. Ndamurusha umwana umwe jewe. Dufite famille nyine nini. Ndashimira Imana rero kuko yagize neza. Amen. Kubera ko yandushaga
fonction akandusha n'imyaka nk'ibiri tuzadukurikirana twembi. Imana ishimwe kuko yagize neza. Amen. Mu minota mike baduhaye ndavuga ngo amagambo make cyane, ariko njengira ikintu nkunda mu buzima bwanje, nkunda gutangaza haleluya. Buriya wavuze ngo abantu bazamutse yakuzamuye, jewe batanze za haleluya ndahwera kaza numva ubwonko bwanje bwose bwashize kubera ibintu bibiri. Mureke mbibabwire. Bwana sifuwe sana. Nkunda ikiyumbe kuruta amakanisa, kandi n'amakanisa turayakunda. Mu kiyumbe ntiyazagorana. Muri matorero niyo uzubwira abakristo ngo nibazamura ibiganza, ugasanga umuntu wese yihaye icubahiro akifumbato. Ariko abayumbe n'abana beza twatugira gutya twese tweze Imana icubahiro, twavuga ngo duhaguruke twaguruka tukanezerwa, kandi ntiyabingorane nishi. Bwana sifiwe. Iyo tuhaye Imana icubahiro, Bibiri iravuga ngo tuba twerekanye kuko Imana ari ifite ubushobozi ku bintu byose, tuba dutsinzwe. Ijambo rya kabiri, iyo duhaye Imana icubahiro tugatanga haleluya, buriya n'insinzi tuba tugaragaje kuri shetani, tukamubwira ngo ningo kumubwira ngo yo waratsinzwe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Duhese Imana icubahiro rero. Haleluya. Twongera duhese Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Impamvu mbikunda, Biblia yigeze kunigisha ibintu umunsi umwe, menya imbaraga z'abadayimoni, nari ntuye ikibungo mpayembwiriza ubutumwa. Imana impishurira uburyo Satani aza deploying ingabo mu matorero. Niwo munsi nahishuriwe ibanga ryo kumenya Satani uburyo aza deploying ingabo. Ngo mareza kugirirwa umugisha soma gatabo kitwa Ole Ulimwenguni, kambwira uburyo ingabo za Satani amazina yazo. Hari abadayimoni batatu bakomeye bazababamo, kibagiriho batinya, wo barevera, wo bishop, wo bande, kibaza bagutinya. Ubu muyumbuza werekwa kibagutinya, ube kinama mubende kibaza bagutinya. Daimoni witwa Meja Sifa. Meja Sifa n'umudayimoni uza wicaza umuntu wese akakubwira ngo wewe autorite kandi uciriritse uri muto, akama kuzirikira ku cyubahiro cyawe, tiwishaganye tuje hirya tuje hino, ukumva ko wewe nta fonction iba ikomeye ku isi. Hakomeye umugabo umwe gusa, Yesu Kristo wenyine wabambwe ku musaraba umwe gusa. Bwana sifiwe. Kuko Biblia iravuga ngo niwe waje gucungura bari mu isi wenyine gusa, kandi ijuru ryari ryuzuye n'abamarayika bananiwe. Yesu aravuga ngo jewe nditanze nemeye gupfa. Paulo yarabivuze umunsi umwe abwira Abafilipi ngo tugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, ngo ntiyatekereje guhana n'Imana ko ari ikintu cyo kundirwa, ngo yisiga ubusa, ngo yemera no gupfa, ngo urupfu rwo ku musaraba rwananiye abagabo. Ibihumbi byarananiwe, ariko Yesu aravuga ngo jewe nzemera gupfa mbimbata. Ariko Biblia irambwira ngo nicyo cyatumye ahabwa izina rikomeye, ngo riruta amazina yose muri isi. Twese Imana icubahiro bacu. Haleluya. Kubera kudasobanukirwa, Satani ata daimoni witwa Meja Sifa zirikira abantu kuntebe no mu bishubahiro, kandi washuka ugasanga nawe muwe ni kawunga yariye n'umuceri n'inyafufuri, ukagira ngo none ajyamye ku gitanda gisa gute ni materani yayindi muza mugurana isana riramo ni zazindi mwese mugurana mu mujyi. Arakomesa uwo mwese mwaciye ku isoko imwe mwahashe hamwe. Twese Imana icubahiro. Haleluya. Hakaba daimoni baza bita ngo ni brigade shuguri. Brigade shuguri azatuma abantu batumva ijambo wa bakaba mwitorero bagiye guhinga hanze. Nukuri kose. Kandi uwo daimoni namubonye hani Nairobi. Brigade shuguri. Brigade shuguri. Daimoni ukomeye cyane. Amaze yakazundi daimoni bitwa Meja Fujo. Meja Fujo muramuzi? Meja Fujo ntagira umuntu atinya, uzirinde uzumenye uwo mwicaranye nimba atatewe na Meja Fujo akagusakuriza. Azasakuriza abantu mwicaranye. Haba ubu nyine ageze muri telefone no muri Facebook no muzindi. Meja Fujo kagusakuriza. Mu mwanya mutoya twirukana abadayimoni, muzikiza kibatsinda nukuzamura ibiganza tugatanga haleluya. Bazabatsindwa mu izina rya Yesu. Twese Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Iyo wemeye ukabishakira
bizabibasha anamele metae ai anamele meta ai Bwana Yesu anamele metae ai Bwana Yesu anamele metae ai arakaya nganae ai arakaya nganae ai mwami Yesu barakaya ai mwami Yesu barakaya nganae ai anamele metae ai anamele metae ai Bwana Yesu anamele abakecuru nituzaza tugera mu nzu y'Imana uze wiharahara ukura amaboko mu rupande haramira Imana timuzi ko mwagaza munezerwa gatega amaboko hara Imana ikishima wacu uzi impamvu bijya mwagaza mubikora bagasa n'abayatemeye mu nkokora Bwana sifiwe Biblia yavuze ukungiye gusoza Bwana sifiwe Paulo abwira abagalatiya ngo ba Kristo Yesu ngo babambye kamere nirari niruba base Imana igumugisha wakorogoshe ubwonko bwanje Biblia yavuga ngo Paulo yari umunyabwenge wari warizara minuzi ariko yagiraga ikintu kinaniye abantu b'iki gihe Biblia irambwira ngo ntiyigeze yiraticarisho umunsi umwe aravuga ngo jewe sinzanira tikini keretse umusoro wa Yesu Kristo ngo ndasa n'uwabambwe ku by'isi ngo by'isi navyo jambamwe aravuga ngo icyo nzanira atagusa ngo nuko namenye Yesu Kristo Bwana sifiwe sana Biblia irambwira umunsi umwe yirase abakorinto yabirase ngo ibyiciri bitatu umunsi umwe yababwiye ngo mfite icyo ndusha abahanuzi b'ibinyoma ngo amara babwiye ngo se mwa abahanuzi mwe b'ibinyoma abikorinto Biblia iravuga ngo bari bamwiraseho baramubwira ngo nibo banyabwenge Paulo arababwira ngo ubwenge bwanyu ngo Imana izabuhindura ubusa kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga ngo izikoresha ibinyantegeke ibagira abaswa iravuga ngo mwebwe nta bwenge bishaka kuvuga ngo nyinyi ni wapumbafu mbele za Mungu kuna mwenye hekima ni moja arababwira ngo ndabarusha kubanya Yesu Kristo ufite ubwenge buruta ubwanyu niho yababwiye ngo kuba muri Yesu ngo n'ubwenge n'agaciro n'ubukire n'ubutunzi ni byose ngo amara arababwira ngo icyo mbarusha ngo ndabarusha kuryama nabi Ati se nkibarusha ko mamuvuga ngo mwarize mufite byose n'ubukire mbarusha kuryama nabi ngo amarabwa ngo ikindi cya kabiri ngo se umunsi nzara yandiye nishi mwari muri he umuntu utakagure ngo akurusha gusirimba ukurusha gusenga akakurusha amafungo menshi afite icyo akurusha Paulo yarabandikiye aravuga ngo igihe kinini ngo nari winizara cyane ngo ibyo ngo nzanshishimana ngo amarabwira ngo icya gatatu ngo se umunsi nakubiswe ngo ni 39 mwari muri simbibarusha aravuga ngo icyo nicyo wenza nirata asarabwira ngo hari ikindi bankubise ngo niyitwa iga ngo amara aravuga ngo akaga kenshi ngo nagatewe na bene wacu Biblia iravuga umwanditsi yanditse mu gitabo cya Korinto ibyakozwe n'intumwa hazavuga ibihe birindwi Paulo yahuye nabyo muri ibyo bihe birindwi hari igihe yigeze ahura na bene wabo yaravuye muri Arabia Saudite kwigishwa n'umwuka ngo amanutse ageze i Damasco umunsi wa mbere yafashe mikrofone Biblia irambwira ngo bene wabo bajinama ngo bamucira icyo batangira kumugambanira baravuga ngo Paulo agomba gupfa tibavugishijwe Paulo mu gupfa kwe nuko ari Paulo suko yari mwizaga ntiya n'umugabo mwiza Biblia iravuga ngo batinye impano y'Imana ngo imurimo Bwana sifiwe ngo abo bamuteza kaga kenshi Biblia irambwira umunsi umwe ngo yageze Tesalonike ngo amaze gukora ibitangaza byinshi cyane
bamavuga ngo tumwice, baje inama barananirwa. Bibiliya irambwira ngo bafata abagabo b'inzererezi b'ibigoryi batagira umutima, ngo bazenguruka mu mudugudu, ngo bagenda bamusebye. Muzi icyo bari kwamutuka? Ngo babagabo bubitse isi, ngo wa mugabo wazanye Imana ngo zitabaho, ngo ari hano. Nta kindi. Bibiliya iravuga ngo bateze imvururu mu mudugudu, ngo bageraho bamufata, ngo bashaka kugira ngo bamwice. Abagabo 40 ngo basezera bene wabo, baravuga ngo ntituzapfa Pawulo atahira gute. Haleluya. Umunsi umwe agera mu Bagalatiya, aravuga ngo Abagalatiya mwe, ngo abakristo Yesu ngo babambye kamere n'irari n'iruba. Aravuga ngo nimba tuyoborwa n'umwuka, ngo tuze tugenda nk'abana b'umwuka, ngo tutenderanya, tutagira amahari n'amahane. Paulo ashaka kuvuga, reka mbabwire, Bwana asifiwe. Yesu Imana ishimwe basi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wanishe ubwonko bwanjye bwapfuye, ni ukuri kose. Ariko uzi umuntu usigaye wiratusa ataramenya Yesu Kristo. Umunsi umwe Paulo yabwiye Filipo, aravuga ngo je sinkiriho, ngo Kristo ni uri muri je. Jewe sinkiriho, nabambamwe na Kristo, nazukanye nawe, nyamara sinjuriho, Kristo ni uri muri je. Aravuga ngo je tuze Kristo. Impamvu yavuze ngo aba Kristo byari izina ryatangiye mu itoro rya Antiokiya. Aravuga ngo aba Kristo Yesu ribamwe byiciro bibiri. Hari abaza biyita aba Kristo atari, bishaka kuvuga ngo biyise izina ritari ryo. Aravuga ngo aba Kristo Yesu kibaza bayoborwa na kamere n'irari niru. Reka maze kibazo, ninde mupagano uri hano? Nashira ukuboko hejuru. Umupagano uri hano nashira ukuboko hejuru. Haru aragatsindwa mu izina rya Yesu. Abakristo nibashira amaboko hejuru. Twese twashize abakristo. Reka mbabwire ishusho zibiri z'abakristo. Bwana asifiwe. Twese twemeye ko turi abandi, turi abakristo. Bwana asifiwe. Unebere byose Imana ishimwe basi. Haleluya. Twese twemeye ko turi abandi, abakristo. Paulo aravuga ngo abakristo baba mu buryo bubiri. Hari abakristo bita bari Kristo ariko atari bo. Abo ni umukristo w'akazuyazi, tashushe, takonje, tagira ishusho, kandi uwo ngo ni umukristo. Muzingana Yohana yanditse, yaravuze ngo ngiye kukuruka, ngo nzi imirimo yawe, ngo ukumeze, ngo udashushe kandi ntugire gute, tukonje, ngo mararahira aravuga ngo ngiye kukuruka. Iyo ni ishusho ya mbere. Ishusho ya kabiri, Bibiliya ivuga ngo ni ibikuri. Ni ibikuri. Igikuri timukizi. Paulo yandikiye Timoteyo gute? Yaramubwiye ngo ngikiza kwemeza neza ishusho y'abakristo bigiye cyimperuka. Abavuga nk'uburyo butatu. Aravuga ngo ijambo rya mbere ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bageze gute, bahakana Imana. Ngo ijambo rya kabiri ngo bahora biga, ngo ariko ntibaza babasha kugira gute, ngo kumenya. Bahora bigisha ariko n'ababebe spirituel. Abo ngabo biyita abakristo ariko kumenya ntikuba muri bo. Paulo yageze muri Efeso umunsi umwe, yarahakundaga cyane, yarahataramiye amara nk'imyaka 3. Umunsi umwe ngo ahagere, ngo abitegereze, asanga nta kumenya ko ari muri bo. Aravuga ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge mubashe kumenya. Bahora biga ariko ntibaza bamenya. Ishusho ya gatatu arababwira ngo nindashimwa mu zo kwizerwa. Abagereranya nkayane na Yambure, ngo babaye indashimwa mu zo kwizerwa. Ni umuyumba ariko ntiwo mutuma, ntiwo mubitsi ifaranga. Ni umuririmbyi ariko muzamushiruka amakenga. Siko bimeze. Ni indashimwa mu zo kwizerwa, mu bundi buryo si umwizerwa, ariko ntiwo mubwira ngo uri umupagani mu Rwanda. Siko ni kina mama ariko si umwizerwa. Ni ukuri. Ni umudamu ariko si umwizerwa. Ni ndashimwa mu zo kwizerwa. Hariho gushimwa kuba umwizerwa, hakaba no kwizerwa n'Imana. Paulo yabwiye Timoteyo
umunsi umwe arimo amusezera aramubwira ngo mwanangu mpendwa, mu rwandiko rwe yanditse ngo usize nk'umuyobozi w'itorero ry'Efeso, avuga ibintu bizomufasha mu buyobozi bwiwe. Aravuga ngo ijambo rya mbere ngo uzabe icyitegererezo cy'abizera. Avuga ngo ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo mubyo uvuga, ijambo rya kabiri ngo mu rukundo rwawe, ijambo rya gatatu ngo mu ngeso zawe zose uzaba umwizerwa. Pawulo aravuga ngo kwizerwa ni iby'agaciro kanini cyane. Abakristo bahora biga ariko n'indashimwa mu byo kwizerwa. Bene abo ni abakristo. Si abakristo? Siko bimeze? Twebwe nka pasiteri tuba tururunga bose tukazana ni abakristo. Ariko n'indashimwa. Reka nkubwire uburyo ari indashimwa. Haba no mu bikorwa by'itorero tiyizewe cyacumi isadaka utundi tuba tugaragara, ariko yarenguka hirya. Paro umunsi umwe yavuze Bwana sifuwe sana, Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiri irambwira umunsi yasezeye itorero ry'Efeso yaragiye i Roma mu rugenzi rwa nyuma, muzakozwe n'itumwe cya 26 yaravuze ngo mbasize hagati y'amasega aryana. Ngo amarabwira abakozi b'itorero ry'Efeso, arababwira ngo iminsi nabanye namwe ngo sinifuje ikintu cy'umuntu na kimwe, ngo kuko nari ntunzwe n'amaboko yanje. Ngo amarababwira ijambo ryiza ryihumura cyane n'urukundo, arababwira ngo nababereye icyitegererezo, ngo ibyo mwambonanye ngo nibyo mwanumvanye ngo muzabihamirize abo kwizerwa, ngo nabo bazabashe kwigisha abandi. Rwose Imana ishimire bacu. Haleluya. Aravuga ngo ibyo mwambonanye, buriya nta muntu ubaho, nta n'umukristo umuntu ikibaho ni matendo. Ibyo ukora nibyo bibaho. Bantu bari mu kuva i Nairobi yashika Igoma Kabundi, yava Igoma agashika Uvira akagira n'ishusho, yashika Bujumbura akagira indi, yahuruka agarutse Nairobi akabundi. Ariko Paulo yaravuze ngo ibyo wambonanye n'ibyo wanumvanye, ibyo wanumvanye n'ibyo wambonanye ari byo hano. Kandi tukabihamye gusa, uzabyigishe n'abandi. Imbuto zawe nizo zizazigisha abandi. Ibikorwa byawe, matendo yako, hayo ndio yanasababisha wengi kuokoka. Paulo Yesu yabwiye abigishwa be mu butumwa bwiza bwa Matayo, abagereranya n'ishusho zibiri, abagereranya n'ishusho y'umunyu, aravuga ngo utakaye hasi ngo ubukayutse. Arongera abagereranya n'itabaza ngo ntawari twikiriza itonga ngo nibe rikimurikiye abantu. Ngo amaravuga ngo uko niko ngo muri tabaza rimanitse ara hejuru ngo ridashobora kwihisha, ngo abantu nibabona imirimo yanyu ngo n'ingeso zanyu ngo bizabatera guhimbaza Data wo mu ijuru. Bwana sifiwe. Abo nibo bakristo. Paulo aravuga ngo abakristo Yesu babambye kamere n'irari niruba, nimba tuyoborwa n'umwuka. Bibiri iravuga ishusho umukristo isha ya nyuma ni umukristo nyamukristo agira ibintu bibiri bisiza bimuranga. Bibiri iravuga ngo ntazayishiga icumuro ciwe pe. Ndashoje. Umukristo nyamukristo ntazayishiga icumuro pe. Muzi ibintu Imana yakundiye Dawudi. Imana yakuze Dawudi kubera ibintu bibiri. Bibiri irambwira ngo ijambo rya mbere, hari umwanditsi w'umunyabwenge babivuze ngo alikuwa na imani ya kutegemea, ngo yagiraga kwizera kw'ibyiringiro, ngo gutegereza ibizaba, ngo katika kinywa chake mu kanwa ke ngo kila mara alikuwa akitamka ushindi, ngo yahoraga ahamya intsinzi gusa. Ariko ibyo byose byari birenze uko yarameze. Bibiri iravuga ngo yagiraga umutima wo kumenya gusaba imbabazi. Zaburi ya 35 Bibiri iravuga ngo yabwiye Imana ngo sinigeze nguhishiga icumuro canje Imana ngo uko nteye. Muri 51 muri Zaburi ya 51 yaravuze ngo wamana ngo niondolee moyo mchafu, ngo nkuremo umutima mubi, ngo ndemere undi mutima musha. Aravuga ngo je ubwanje n'umunyabyaha, ngo haba naho navukiye mu nda ya mama ngo ni mu nda y'ibyaha. Ngo amaravuga ngo uneze Mana, ngo uneze shezo, ngo ndindi inyama y'umwana w'umuntu. Imana iratangara, iravuga ngo umugabo ameze gute. Iravuga ngo Dawudi we ndakubabariye. Ngiki kintu Imana yakundiraga Dawudi, yarazi kumenya kuvuga icyaha mu izina cyo yakoze. Zambi.
sa twivuga uko turi aho umukristo ndaza yihisha muza musoma haba n'amateka bire yatubwiye muza musoma nkunda Yona kuruta abagabo bose Bibiliya iravuga ngo umunsi bamubajije inkuge yagize ikibazo muzi igisubizo yashubije mu bibazo byinshi yashubije yarabwiye ngo je baramwe ngo surinde ukora iki uruwa turutse mu gihugu byose arabihindura zero arabwira ngo jewe nubaha Imana yo mu ijuru numuheburayo nubaha Imana yo mu ijuru aho niwe wateje ikibazo iwe avuga arivuga tiyatenye kuvuga ngo hari cyo yaravuze ngo nje nubaha Imana yo mu ijuru tumenye garere ikibazo kiri none tugire gute niko birishivuga musome igice cya mbere umurongo wa 13 ngo barabazanye ngo se tugire gute kugira ngo inyanja ituze iyo narabwira ngo umuti numwe gusa munte mu mazi Desi Imana ishobora wacu haleluya umukristo ntazahisha ukwari gapa tiwohisha ukuri kubera ko ufite ikibigutera muri muno muwo ni Yesu Kristo urimo Yesu yakurimo takizacisha na kimwe abakristo Yesu tibazahisha ijambo rya kabiri bahora bishimye igihe cyose ngo ntibaza bacika indege nta mukristo uzurambira uzucika indege ahora n'ibyiringiro mu mutima wiwe by'igihe cyo gutegereza kuza kwa Yesu Kristo Bwana sifuye sana Paulo yaravuze umunsi umwe abwira abatesalonike ngo nimba twarapfanye na Yesu ngo ntitukongere guhuza umutima wacu kubiri mwisi ngo ahubwo dutumbire Yesu Kristo uri mu ijuru ngo aho niho ubugingo bwacu buri nimba twarapfanye nawe Bibiliya yavuze ngo Yohana aravuga ngo nimba ngo abafite ayo mategeko bakayubaha ngo abo nibo bakunda Imana ngo kandi nawe yarabakwiriye gute buriya ubaha amategeko niwe wa Yesu kandi niwe Yesu ashaka Salomo aravuga mu gitabo cy'indirimbo yiwe aravuga ngo kakarungu mu mahwa ni kumukunzi wanje ameze kumutapuwa mu biti zo mwishamba ngo niko umukunzi wanje ameze mu bahungu ese twibaze turabakristo kakarungu mu mahwa amahwa umukristo neza azagaragarira mu mahwa katika majaribu mu ngorane mu ntambara katika matusi katika shida mu bukene kure yababwiye mu bukene ninde familia yari yakorera inama ngo bamwirukane kubera gusenga jewe inama yarateranye i Kigali mu Giporoso usotse muri gare mu kabari baraterana hari kuwa mbere saa 8 baravuga ngo kirorwa mpumbafu tagira ubwenge wasaze waje kura ute je kuragira imirimba ndababwira ngo sinzoragira sinzoja mu nkambi sinzoba umuzamu nataramiye Yesu Kristo ngwabe kuwa gatanu banishuza ideni data yari atarashaka mama akiri umusiribateri ku runundu ngo kiciga gusona ideni yari igico gihe baranyishuza hari i Kigali tarabaho data sona kukabi ari ku runundu ku mutanoga yagaza sona aba barabizi yari umutaye banishuza ubwo ni hari kuwa mbere kuwa gatanu banishuza iryo deni banziza ibyaha bya rukabiriza atarashaka mama amafuti ye yose bayambara impamvu imwe gusa ngo natarame singuriya Alex ni data wacu bagaza batwikoreza amakuru y'amazi Kacyiru tukajya mu gishange pfa umunsi umwe inama iraterana baratwirukana twembe twatinye kubivuga Imana arabigize neza ubuse baba bakitwirukanye tibishoboka yamaze amayenga 3 wanje dutaramiye Yesu Kristo Desi Imana ishimwe haleluya dufite Imana yadukuye Imana abakristo Yesu bahora mu bigeragezo Paulo yaravuze ngo ubwo twazaga i Makedoniya ngo imibiri yacu tirakaruhuka na rimwe intambara tuzihoramo abakristo Yesu bazabihangana Desi Imana ishobora haleluya abakristo Yesu bazabavumiriya amajaribu nagiye ku ishuri Mutenderi bampa icumbi ritagira umutsima gikijyamo muzi ko umuntu agiye ku ishuri bazamubwira ngo niba gutuma umubyeyi bantu barambwira ngo nzosabe mayibobo muri rompo ya Kibungo niko bagazahita
uzosabe mayibo nja ku ishuri mbwira Imana ngo barambwiye ngo ngende ku ishuri ariko umubyeyi nzoza nja kuzana ni mayibo. Imana irambwira ngo nzabana nawe usiyogope. Kugendana na Yesu nasanze biyambaye, iyo dutewe n'intambara dutabara, n'umufasha mwizu tabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu ndamukunda. Kugendana na Yesu nasanze biyambaye, iyo dutewe n'intambara dutabara, n'umufasha mwizu tabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu ndamukunda. Haleluya! Bwana sifiwe. Yesu aranongorera arambwira ngo nzabana nawe, ngo nishire mu kigo bampa buruse, bangira umukuru w'abayobozi, bangira pasiteri w'abanyeshuri 927, barambwira ngo ibihembo tuguhemba kugira ngo uyobore bano banyeshuri nuko uziguta ishuri kandi uhawe liberite y'amasaha 28. Biye de sorti niwe uzoza uyandika. Umunyeshuri ageze amanyanga nuzoza umwana haro nahanye ntageze mbabarira gusa tutaramira Yesu Kristo. Myaka 2 irashira mbona diplome nditahira, nawe ngo icyo nashakaga. Uzi ko Imana niyo ya mbere izihishura ibintu. Bwana sifiwe. Titwataranye ngo tunezerwe. Imana irambwira ngo ningende bwire directeur ngo nabona nkivuyemo ikigo ngo nacyo kizoshira. Niko byagenze. Imana irambwira ngo naguhaye okaziyo mwige, nyuma yawe n'umwakuye nabwo directeur azaba yagiye, nyuma y'uwo mwaka bazagifunga burundu gicibagirane. Cyarashize mutenderi gasigara agashuri kangana kuko kiga abanyeshuri bava iwabo bagataha. Ariko icyo gihe Imana ishaka kugira ngo yiheshe icyubahiro. Iyo wataramiye Yesu uzura n'ibigeragezo iri muri Yesu Kristo, ni kama vile majaribu ya imisa musafiri biza bigatambuka. Abakristo Yesu babambye kabere nirari, abakristo Yesu bazabayoborwa n'umwuka w'Imana, abakristo Yesu kibaza bacika intege igihe cyose bahora bemye bafite ibyiringiro zo kuzabona Yesu Kristo. Imana ibaheze umugisha. Amen.